Turanga tu Wailevu, turanga tu Inawandra, Bainivalu na tewa, tu na sasabu, tu na weni, turanga ni abu sa Bainivalu. Emni sara leo ni abu sa turanga Bainivalu. Au inda bai emni talanga, amata ni beti o tio vaturanga, o ni tio talanga ndai, ena mai iti oni ena mai marota e singing ngoli e wura. Ladies and gentlemen, Nisayanda Unaka. It is indeed a pleasure to be invited to officiate at the celebration of World Fisheries Day 2024. Every year, World Fisheries Day is celebrated around the world to basically highlight the importance of sustainable fisheries, the protection of aquatic ecosystems, and the livelihoods of fishing communities. For Fiji, the celebration of this year's World Fisheries Day is much more meaningful, noting that we launched the Aquaculture Development Plan on the 31st of October, followed by the promulgation of the enabling legislation, the Aquaculture Bill of 2024, which was just recently passed last Thursday, 5th of December. The Minister of Fisheries would now be more than able to support the sustainable development of the 9 targeted commodities under the Aquaculture Development Plan, supporting the livelihoods of local fishing communities in collaboration with developing partners, some of whom are present today. Ando ay sara inuweya wana matani ua, bemaiti ona vaitawen ena marotai, a World Fisheries Day 2024, se singing ngoli buru. Ando marota ito manda na erosangul ando ni November na viyambai. Iya, na munitambana ningoli nanda banua, sa melo ude metosoy na marota ini singongo, niyote ena tawo dendo itutua. Amba iwani susungi ni sasalu, yang bula sen Aquaculture Development Plan, rosangu 2024-2028. Abande taitala ngalaw ni susungi ni sasalu na Aquaculture Bill 2024 anay alima ni December nalutulib sa awti. Sa manlo uve ina ay atinatol ni December ni sa tabodioti Aquaculture Development Plan wande taitala nga Aquaculture Bill na yabundi enang garaba bibator da tai ni susungi ni sasalu enayang bula asalo reti ina ediwai boli sana commodities bebator da tai ina amatau ataraive ina bula ni leoni banua te eniang bula ena matentu. Endo berto ediwai boli sana commodities say oya leoni viva melo ana say edible oysters. Sangarabi sarto nga nanamundo or Waturanga Vatulele ena lama ningoli Waturanga Wailevu. Asing ningoli e bura e yabuta ena nandaba andeuda na we mbole bunga asotabiti ona ba ayanga ta ini nanda ngoli asangan reba ina aba arota ini we tubutu matau sena responsible management and sustainability ena we ti ini lawa memaroro nanda yaumbula na tubutu bongo ni matentu e reda sarate anga bandimbi anu ni ba itavi te aito ni yaumbula na sasanga lebongo. And another way asalata and then asala na United Nations Food and Agriculture Organization sana UNFAO sama ibandite ina ninumundo ore Vatulele bendo vera ora mer sama iba reta ese indusi ni enanga reba susungni viva melo ana sana edible oyster. Manarasa nga bula be oro engan rebi merba itabi ta ena sangale bongo eba atake tini Aquaculture Development Plan. Esa bandita e mesarota ni tina ora na sana da unrove ernang karaba tubutu bongo. Enangan revi se ustu ni tubutu bongo ava watani to eni ambula veluta imatau pa ambisnis ta ini venga rabi ena tau yabuta e songo da watani veboli sena cooperative. Ena vida mbali basalele oya sama ni maro ina biau ani maro biau mi maro ta abatai emni asing ngoli e buru. Asa otawanu ini sana mendo watana ena maroroi tangko mai aba anga ta iba mata nanda ngoli
ena vai ambula. Ena Wailevu.